ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Kasyong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka kali ka bansan ya ka lintiya jongpi, kala banong ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo kanda hinyo lai. Kanlong kasngi bansa khana hapo kara cermang hapdeng kisu langdo surai ha kaba hadian bon teli kisnem ukong wasan kara cermang rengkat kisah hilang ulangdo juai langdo tuber bat langdo yalong kila laban pendep ya kalek niam ku tengkong upator kara juai uwahe Raymond Nartiang ya gani kasngi lawan sak hilang dau daloi ke elaka juai uwahe Puramon Kenjin rengkat ki wasan wahe Kisha kriniam gara jowai tuber yalong kni gara jowai wahe my own cermang bat ki wahe wasian ke senra jowai bakan tup yau Hercules toy presiden bat kinong yalam seng Shua ban kit ban ba yau pator Raymond Nartiang syasiliang kawa mentudu balong upot jonggarai u kong wasan cermang udaloi ula ai ki kentien lam khmat nang ta penbot ka jingkren nakaliang ulang do kong wasan bat na upator Hagani kasngi hapedeng kiriam gibet kikup kisem ba ipo ipeng kikon kara cermang gila pediang buram ya upator Raymond Nartiang ha silenter kelentiya nado ba urung syapo upot ka cenong cermang kat hado banapoi hayung uleng do kong wasan cermang ya galek niam bakerpang jong ku tengkong upator Raymond Nartiang pator kara jowai la pendep hayung langdo riblai Da kalangdo rengkat u langdo kong wasan haka jingidon lang upa doloi elaka jowai wahe Puramon Kenjin ulangdo jowai langdo tuber bat langdo yalong kumjo kisyakriniam jonggi surat su langdo kani galek niam ku tengkong upator kara jowai wahe Raymond Nartiang hagi tayo gibenai banwan kanlong saha karai ulangdo tuber bat langdo yalong Dah jir remo, dah thung remo, rombak kenro, rombak yame, ke nyame, yopo himi, au put yonga, au ang yonga, keciliang ngam tedu, uput yonga, ang yonga, teremo, ingu ise, ide mise, jaga sim tedu, jaga sim mekha. Kalau macam lagi pelai sim yang dicurup hilang di kantor ha. Apabila mentedu perdiu kit ubak yang orang bak keruh pok pongsan rumah yang mani oleh ciliang yang mani ubak dia usuk yang saya kenal dia pendek yang pok yang kuih takkan hika yang turun itu nah di teran ni maksudnya khidmat yang memang dok pongsan Uang tu apa? Betul ni apa ting no? Kan tu jerong boy jam bayi. Rồi, cặp anh bạn. Tu untuk kan stand lah. Motor tomboy no. Oh, tomboy ya. Lang tomboy like pak. Jalan. Dia boleh. Motor apa? Wan pa patol khel yung im duk si yung ko yung wan pat mat pe wan pe pat kau chong tu yung pa kau pa kali ka dalat Uyuy pa
Lah juga tak kan lah. Wow, ai sekejap epi, cem geni ke ksar rupa, yo sat piye tingit ye luhur yang pi, dewa, hachwau, uya le khoj, hachwau le ye kam sanchar, kam khadar, ya ki kam niam kam rukom, ya ki haperdi yang ki solong dak, cijar mo. Ele pa betor si apa yung trap yung belayong i.